अहानबदा ब्राउन शुगर सोप केस सहूंगा कुंथ्रागा मथोइदा हापगा पुरकपदिकी बल बैंक चुचांपुदा फगटख्रबनी हारिबा पोस्ट असी एन बेरेन सिंगाना शेयर तौरदुना असुम एन बेरेन सिंगाना फोंदोरकली मदुदी पॉपी प्लांटेशन अमसुम इलीगल ड्रग compromise तौरoi लोइनना well done हाइरदुना चुचांपुर पुलिस ता सिलुट तौरकली अतोप प्रेस स्टेटमेंट अमर तेंदकना मैम थमजरमगी कोकी एनपी मणिपुर दगी थोलकपा प्रेस रिलीज अमा हौकिबा अप्रैल की तांग कुंथ्रा इंग्लिश कुनगे मंगादा थोपनी दुगो हाइरिबा प्रेस रिलीज असिदा सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी जानगौलन हाउकिपना खुयेपी लोइनना हाइरिबा प्रेस रिलीज असिदा पालिबदी हाइरिबा कोकी पीपल सिंग असि सही अनिमुकी मया अवाबा मयुगनदुना लाकली हाइरिबा थोलिबा कन्फ्लिक्ट असिना लोइनना सेंट्रल गवर्नमेंटना परमानेंट ओइबा पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमा पुरक्तुना मकोइदा यूनियन टेरिटरी स्टेटस कोकी पीपल की ओइना लेजिस्लेचर यावबा अयाबा पीबीगदबनी हाइबा वाफम यावना फोंदोरकली कोकी एनपी मणिपुर मखा ताना फोंदोरकलीबा वाफम अमना मीनिंगफुल डायलॉग अमा सेथरंगैगी मांगोइना कोकी कम्युनिटी की मयोक्ता ओपनली डिक्लेयर वार तौखिबा particularly organization COCOMI gumba justice puraknabagidamakta makhoi phagadabani haiba maral siraduna hairiba koki inpi manipur ne haiba organization thadorakpa chirol sidasu press release asisu asumna pali loinana atupu apum kias COCOMI da maral siraduna hairiba organization ne haijariba koki inpi manipur na maral kya siraduna hairiba press release asida makhatana pali memna tendang asumna thamjaramgi makasa tharak poina to papa amna UNC gi tripartite talk thindagadori हौखिबसे इंग्लिश सिंगनी के तराग तरुक मणिपुर लैंगा खिब गवर्नमेंट अनौब डिस्ट्रिक्ट तरेट हापसलखिबदु हंद ओ हाइदुना ट्राइपटाई तोक सतरखिबदु मतम खरगी यैथोक्तुना थमलकपनी हाइना MSA ना खंगलखरे हरि पाउदुना मखाताना हाइ मणिपुर अनौब डिस्ट्रिक्ट तरेट हापसनखिबसु यानिंगदब फोंगदोकपा ओइना यूनाइटेड नागा काउंसिल ना तुंगान तुंगान खोंजंग जंगसिंदुना लाखि खोंजंग अदुगी सरुक अमाना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना सिंदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अमना UNC की मरक्ता ट्राइपटाई तोक ngasi फाव सतदुना लाखि तोक असुगी मखाताबा मिफम सयेसुगी जनवरी 13 पांगथोकी MSA ना मथंगी मिफम एप्रिल पांगथोकनी थौरांग लंबदु मतम खर यैथोक्तुना लाखनी मखाताबा मिफम लाखलिबा था खर असिगी मनुंगदा सुंसोय सुदना पांगथोकलगने हाइना MSA गी मसिन चतपा अमना पाउसी की खुथांग फोंदोखरे हाइरि अमरोमदना म्यांमार की संगशिलगलग येलो फुरुप सिंग लंदारिबा फॉरेन नेशन सिंगबो फगलो MIYC मालेम पुमर थोकलिबा टेररिज्म मखल खुदिमक MIYC मणिपुर इंटरनेशनल यूथ सेंटर अकन ममोंग यानिंगदब फोंदोकलदुना म्यांमार की संगशिलगलग येलो फुरुप सिंग लंदारिबा फॉरेन नेशन सिंग फगलो हाइदुना हाइना डिमांड तौरी MIYC की कोऑर्डिनेटर MC मिते की सिरोल सिनाहाय सयेसी की हौखिबे अप्रैल 19 जम्मू कश्मीर की पहलगाम दा टेररिस्ट अटैक सतरखरबा मतुंगदा इंडिया मनुंग लोटुना लेरंबा पाकिस्तान के मसुम बांग्लादेशी सिंग थिदोक्तुना फगतकने हारिबसिगी मथक्ता म्यांमार बर्मा दगी लोगी वांगमदा संगसिलक्तुना मणिपुर की येलो प्रूफ सिंगदा लांदारकलिबा फॉरेन नेशनलिस्ट सिंग सिबु फगतुना लोगेबा थबुक लखलो सिरोल असिनाहाय पाकिस्तान सौगतपा लश्कर ई तोइबा जाइस ई महामन सिंबा टेररिस्ट सिंगना जम्मू कश्मीर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सथै हाबिगिदमक इंडिया ना पाकिस्तान की मदद लंचिन बंगमी अदुबो सही क्या की ममांगदगी म्यांमार बेस तौबा कोकीसिन टेररिस्ट सिंगना मणिपुर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सथरकदगी इंडिया लेंगाना निंगाइदन येंगदुन लैरिबा करिगिनो हाइना MIYC ने इंडिया लेंगाता हंगली मणिपुर असि इंडिया की लोयलम अमगुमन येंगबगी सक्तम अमा मणिपुर मियाम उरकली अदुगो मणिपुर की मियामबुना सेकेंड क्लास सिटीजन अमगुमन लौरी इंडिया दा अतोपा फॉरेन कंट्री सिंगदगी संगसिलकपा मितोप सिंग थिंगनबगिदमक फॉरेनर्स एक्ट 1948 सनरी अदुबो म्यांमार बांग्लादेश अमसुम नेपाल न सिंगमदगी मितोप लाख क्या थोमजिलक्तुना लमदम असिदा खुंदा लैतासलकनी मसिगी मनुंगदा म्यांमार की संगसिलकपा कोकी सिंगी कांगलुप सिंग असिना मणिपुर की सिंगी लमदम खक्तदा नतना तंपाक लमदम फाव खुदम संसिलकनी मसिना लमदम असिगी येलो मिसिंगी सोशियो इकोनॉमी पॉलिटिकल अमदी लाइफम सफमगी लौरी योनफम खुदिंगमक लेप्पा लेतना खुदम संसिलकली मसिगी नमक लमदम असिगी मियामना NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन सतहंदुना मितोप खंदोक्सी हैबदा इंडिया ना ताब लेत्री अमसुम खंदबा लेत्री हाइरी हाउस म्यांमार की संसिलकपा कुकी सिन टेररिस्ट सिंगबु फॉरेन नेशन कयाम फोंग सगोतुना मखोय गोयबा कंट्री जालेंगम अमा सेमबगी लान अमा येलो प्रूफ सिंग
huptana satharakli asiguma foreign nation gi theorist khutpu singasina India lenga kasu taunari asigum laba Kuki sin theorist singasina mi sani gi mathakta khakhre amasumi kunthra ga taruk lomna thiba khangandri yum lising kya mai thaduna tangoi olan kre amasum mi lising humpu henbana masagi maraiba maramdamda lanjena tunu leiri asigum laba Malem punamang na khangnaraba sathiba nupi angang kya hatpa theorism ki thaba asidati India lenga na masagi maramdamda thokpa thawdo amani haina lawjaba ngamde haba wafam su sirol sida thamlakli haukiba sai yankai sigi manungda anauba khul lising amag songa ga yankai gi taru hengalakhi masigi manungda chuchampur khakta da anauba khul songa ga humfu hengalakhi handak phong hiba voter list gi voter list ki matung ni chuchampur apunba voter lamag lising ni fugani thoi ga satre ga kuthra ga thoi oiduna manipur gi khwaidi gi yamna voter masing hengalakpa district oiri mathangna kangpokpi na voter lamaga lising ohung ga songa ga humfu ko humdo oiri asumna ferzola masum tenopal da khul gi masing amasum voter gi masing leptene hengalakli asumna logi wangmada sangsilakli ba Kukisin refugees sing asi phagatuna maram da Myanmar da halan kho haina su MIY sigi sirol asina su demand tawri Amarom Kuki Mahairoi Luka ITLF ki wakal manadre me uhum da satnang lokthokre Manipur gi irang sahi ani mapung pharak pagi ningsing thorom pangthokpada Kuki singi luk oiriba Indigenous Tribal Leader Forum ITLF ka Kuki Zau Mahairoi Lup ani Zaumi Student Federation ZSF amasung Kuki Student Organization KSO gi maraktu wakalon khenabagi mamitari namit asida ITLF na satdown lokthok loi haina hana lokthokkiba laikrabasu Kuki Zau Mahairoi Lup ani nadi namit asida Kuki singta pampham singda Mahairoi sing amasum lalon itiki mafam sing thingba yauna satdown lokthokre Kuki Zau Mahairoi Lup ani gi apunba sirol aman hai Handak pangthok ko doriba thauramasi anirak suba ningsing thauram niamadi nomidasi yamna ingna singna pangthoksi me ahum asi Manipura irang thokhibagi sahi ani mapung pharak panomini amadi nomidasi lengdana ingna singna pangthokna bagi dama mahailoi sang singa masum lalon itiki mafam sing thong lolaga pangthoksi haina mahairoi lup ani asina apel tawri me ahum da pangthok ko doriba thauramasi da Yum singda amoba masugi piral singkat pinaba mahairoi lup ani asina apel tawkibaga loina namira sida athaupa singi khuba masum Chuchampur District Hospital laiba Wall of Remembrance da mass player pangthokpina baiki nakal amaromdana me ahum asibu Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF na Separation Day haina tharom pangthok kadawri amadi namit asida Day of Reflection and Remembrance haina pangthok tuna irang asida laikhidraba Kuki Zau singi maphamda ikai kumna ut kadawri ITLF na phongdokhibiki matungina namit asida miyamna laisol gi thoram victim singa masum makhoi gi im manungbu pong thogatpa masum tribal lusingbu singna wa ngangbana singba pangthokani Chuchampur District Headquarter laidiba Wall of Remembrance da pangthokadoriba thoramasida miyam mapung phana saruk yaba ngamnabigidamak numirasi satdown singba laukthok loi haina ITLF na phongdokhiba lekhibani amaramna Manipur gi tampak ki mafam singsu ningsing thoram sing pangthoknaba sem sari numirasida Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI na miyam goeba asoba mipama Imphal gi Khumalampak Men Stadium da pangthoktuna Manipur gi tungi oirakpa yaba phibam khana nainagadori Federation of Civil Society Organization Folks and Sunumirasibu Day of Remembrance and Solidarity Haina Raising Divides for Shared Future Haiba Thimda Imphal East ki manung sanba Yumnam Khunawru Thoram Pangthoknaba sem sari bana hedi Say any mapung paraglabi irang asig manungda Manipur da miyoi sanigi yankai hena laikhidre miyoi kunthra hena mapam khangdana lairi yum lising kya tungkhre khun kya ut amasum ufur onkhre miyoi lising kya na irang na maram oiraga mayu mai kai thadok tuna mafam kaya da lanjenaraga government saba sangsing relief camp sing amadi khangna sanaba singi mayum sing tangduna lairi bane swadi tentang nasum na mem na thamjaram gi duga hausikui nati mem pau sumata asel sinjarage masum khata bana update mem punangai minasi